Pinilitum West Karbiang District Youth Congress mate District Congress pen pini West Karbiang long ahawar Congress hoi pen pini isi effigy burning mate protest program bi pon lo so aputhak bangke tumi nalitum da theklong long lo news channel long ilituma kang honai Dhuburia MP Rokibul Hussein alang ni Samoguria long opinia meeting claim that apit alang Rupuhi Ghat New Bazar molom Dambomahut komane BJP workers mane komane pangthegune amunit alang litumpan attack lo lake nang litumta theglong long lo lasi labangke democracy long bangke alang lilong PSO doko kapita PSO phanta ke theng lake chok chepik lo lasi law and order totally fail lo lasi litum Congress hoipen immediately action n nai ako komama la swakam claim lake action enwek nang po pusili tum district congress mate district youth congress apen pini la so protest mate effigy burning bipon lo nilitum chudamtang 15 tarigar ni district congress committee pen singwai pon lo la sila so puthak bangke nilitum district congress committee general secretary Satro Singh Teron ake hai fansi arpu pekpon lo la si alangli fansi gute details kopi pima la so border puthak kachingwai alang fansi arpu pekpon lo